Hey, Good Friday juga Kristen juga eman important dun. Okay, nam agam gamking bintam tani. Gamking atonement for sin. Pap gam atu ngam jiknam. Good Friday si Jisu Kristo dapo mingnam ham mangpadu modnge. Oge Jisu Kristo dapo atu nge siknam. Oge nyaku pap ngam mayakunam. Kristen nge mangjang do Jisu ate atam manglu hoge dapo duh nam. Ho siknam dapo mul pap rihya kunam gab pun bogalanya ku pingko ado momadu ku Jisu dapo siknam. Gamni, Redemption and Salvation, Riangling Nam. Good Friday, Jisu dapo sinamsi, Christian ni mangjang buga, jatang jake hawalo, Riangling Nam ngala dar itu nok namsi. So kawalo, Good Friday si, kunboge plan manam, mul malangam rihya kunam ham, apa duku. Oge nerva tam simu ma domo du. Ye nyinge mangjang tan, oge Riangling bunge, ang urang hoge, mangtan hereng tarik. Gamum, symbol of love. Anya ngam katam na. Good Friday si kunbo mi hajeng harap. Nya kungam kudgo anya morom kunamam. Silai ko katam kunam Jisu. Jisu mi ateja ngulam anya kunam gab. Mi duhungam nam hoge. Anya kunamam katam kunam Good Friday aduh. Gam, victory or death. Sinamam mayana. Good Friday si Jisu duh nam hamla. Sinamam kapat. Hoge si Jisu si pikul burab du alu atuk behingku du nyode. Jisu sinam ga pap ngam maya kunam. Istar ngam sembolai na. Good Friday, Istar Sunday si important do si Jisu mu lungki ngam maya kunam. Papam kam sigu ngam maya kunam. Gamngo, reflection and repentance. Mangdi mangder hinder nyod. Good Friday si ate atam hang orang ja hoge. Sisa kanam herad nyod ngala. Mangder hinder mangker du nyod ngala. Hoge Jisu lagab ang badu nyod gula. Si mang dot alu gula. Jisu dapo ho. Mul nyaku gab sinamam. Hoge ate mangjang du nyod upa. Mul Jisu tamsar namam sije gudeng real do dunero. Gamke defending faith mangjang koi du. Good Friday si Christian ni mangjang ngam koi du mat alunga. So nyod si luku de Jisu agum hal pun bongala na mul relationship ngam strong atar du koi du mat alunga. In the essence, the significance of Good Friday in Christian faith lies in its representation of sacrificial love, redemption, and the central role it's played in the narrative of salvation history. It serves as cornerstone in the Christian faith, reminding believers of the profound love of God manifested through the life, death, and resurrection of Jesus Christ. Amen.